Hej ljudi, Emir Kareško ovdje. Evo me kod Ani da sam malo u prirodi. Pa izvinite što nisam snimao toliko dugo vremena. Ali znaš, napaje, Nana da sam kod u kući. Mislim da mi je sjeka isto. Da, sve je normalno ovdje. Evo, deda nam je ono gore. Vidite ovaj malo prozor. Sagradio nam je tamo sobe. Ovdje će biti nekoliko dana pa ću ići kući. Pa uživajte na odmoru.